السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه تلویزیونی پیغام منظور شماست. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در چاربینی سطح بلند آغاز 10 ساله بین المللی عمل اوید به علم‌های یخشناسی یعنی کریاسفری سالهای 2025-2034 اشتراک و سخنرانی نمودند. 8 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در چهاربینی سطح بلند آغاز 10 ساله بین المللی عمل اوید به علم‌های یخشناسی کریاسفری سالهای 2025-2034 اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان در آغاز اظهار داشتند که تاجیکستان در چهاربینی امروزه همچون یکی از کشورهای تشبسکاری 10 ساله بین المللی عمل برای علم‌های کریاسفری اشتراک دارد. در سخنرانی خود رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان اوید به وضع تشویش‌آور تغییریابی اقلیم، تأثیر آن به محیط زیست، آبشوی بی‌سابقه پریخ‌ها، نارسایی آب آشامیدنی، تشبس‌های جهانی تاجیکستان در سمت حل این مشکلات اندیشه‌رانی نموده یک قطار پیشنهادها به میان گذاشتند. تأکید گردید که تا 60% پریخ‌های آسیای مرکزی در کوهسار تاجیکستان واقع بوده در رشد همه ساحه‌ها و آینده استوار منطقه نقش اساسی می‌بازند. از روند تشویش‌آور آبشوی با صورت پریخ‌ها و پیامدهای خرابی‌آور آن یادآور شده پرزیدنت کشور ما اظهار داشتند که عاقبت‌های این روند به اقتصادیات و اکوسیستم‌های کشورها ضرر کلان رسانده به حیات آدمان تهدید می‌نمایند. تدبیرهای مشخصی اندیشیده تاجیکستان در سمت حل مسائل تغییریابی اقلیم و نگاه داشتن استواری محیط زیست را تاکید نموده سرور دولت ابراز داشتند که کشور ما طی 20 سال اخیر در عرصه جهانی روزنامه آب و اقلیم را با موفقیت پیش میبرد. تشبس‌های ما در سمت آب و اقلیم از طرف جامعه جهانی توسط 14 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد جانبداری یافته مورد تطبیق قرار گرفتند. اظهار داشتند رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان. با قناعتمندی گفته شد که پیشنهاد تاجیکستان و فرانسه اوید به اعلان سالهای 2025-2034 همچون 10 ساله عمل برای علم‌های کریاسفری از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت. به اندیشه پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص اهمیت حفظ پریخ‌ها و تقویت علم و تحقیقات را در ساحه کریاسفر به طور واضح تصدیق کرد. رهبر دولت ما با قناعتمندی توجه اشتراکداران همایش سطح بلند را به تشبس نو تاجیکستان اوید به اعلان کردن سال بین المللی حفظ پریخ‌ها جلب نمودند. تأکید کرده شد که در آخر ماه سال روان جمهوری تاجیکستان در اساس قطعنامه مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخ‌ها را میزبانی کرد. دایر به هدفهای این چهاربینی سطح بلند اندیشه‌رانی نموده سرور دولت اظهار داشتند که نخستین کنفرانس بین المللی برای سفربر کردن اراده علمی و سیاسی به دریافت راه‌های حل استوار حفظ سرچشمه آب تازه یعنی پریخ‌ها زمینه مساعد فراهم آورد. اثنای سخنرانی رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین توجه اشتراکداران چهاربینی را به مسائل کاهشیابی بی‌سابقه کریاسفر جلب نمودند. ذکر کرده شد که روند کاهشیابی کریاسفر به زندگی با ثبات مردم سیاره تهدید جدی ایجاد کرده میتواند تا سال 2050 به 1 میلیارد نفر اهالی منطقه‌های نزدیک ساحلی و جزیره کشورها تاثیر نظررس رساند. در این ضمن سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که به اینابت اهمیت پریخ‌ها و با مقصد آموزش دقیق تأثیر تغییریابی اقلیم با آنها ما تصمیم گرفتیم که در همکاری با شریکان بین المللی در شهر دوشنبه مرکز هماهنگسازی منطقوی اوید به یخشناسی را تأسیس دهیم. در فراورد سخن پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از جامعه جهان دعوت نمودند که
ҳамкорӣ баҳри ҳифзи криосфера ва тақвияти илмҳои криосферӣ дар ҳама сатҳҳо густариш дода шавад. дар конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус ки чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии барои илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 дар доираи он баргузор гардид. роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳо аз 65 кишвари ҷаҳон, дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш ва роҳбарони як қатор созмонҳои дигари байналмилалию минтақавӣ иштирок мекунанд. ҳамоиши сатҳи олӣ барои муаррифии 10-солаи байналмилалии барои илмҳои яхшиносӣ криосфериро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси роҳбари кишвари пешво дар умури обу иқлим ва ҳифзи перяхҳо ифтитоҳ намуданд. маросими ифтитоҳ сипас бо суханронии мудири кулли ЮНЕСКО хонум Одре Азуле идома ёфта аз ҷониби президенти ҷумҳурии Фаронса муҳтарам Эммануэл Макрон ҳусни анҷом ёфт. дар толори кохи фарҳангӣ ба номи Олим Бобоеви шаҳри Панҷакент шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо таваҷҷӯҳ намоед. дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳри Панҷакент шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр баргузор гардид. дар кори ҷаласа роҳбарияти прокуратураи шаҳри Панҷакент, милитсияи шаҳр, мақомоти гумрук, андоз, амният, сохторҳои марбутаи шаҳр аз қабили маориф, тандурустӣ, ҷавонон ва муовини раиси шаҳр иштирок намуданд. дар оғози кори шӯро прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 полковник Раҳматзода Искандар рӯзномаи маҷлисро ба аъзоён ва иштирокдорон шинос намуда дар масъалаҳои истифодаи замин ва тибқи талаботи қонунгузории ҷорӣ ва тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оид ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ мавриди баррасӣ қарор гирифт. прокурори шаҳр дар баромади худ натиҷаи нишондод ва таҳлилу санҷишҳои прокурорӣ ки дар давраи сипарӣ гардида дар соҳаи истифодаи замин ва энергетика шуда гузаштааст, қайд намуда камбудиву қонуншиканиҳо ва сабабу омилҳои пешгирӣ кардани ин ду самтро мушаххасан бо таҳлили васеъ ба диққати иштирокчиёни ҷаласа расонид. ӯ дар баромади худ қайд намуд ки замин ин моликияти истисноии давлат буда барои истифода ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар истифодабарандагон вогузор мегардад ва он бояд мувофиқи таъинот бо самар тибқи қонунгузорӣ истифода шавад. доир ба масъалаи якуми рӯзнома суханронии Хушвақтзода Эркин, муовини раиси шаҳри Панҷакент, инчунин раиси кумитаи замин ва сардори раёсати кишоварзии шаҳр шунида шуда ба саолҳои ҳозирин посухҳои мушаххас гуфта шуд. аз рӯи масъалаи дуюми шӯро ёрдамчии прокурори шаҳри Панҷакент Дилшод Ҳомидов сухан гуфта оид ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва таҳлилу санҷишҳои прокурорӣ дар ин самтро ба саҳми ҳозирин расонид. ӯ дар суханронии худ аз камбудиву қонуншиканиҳо дар самти энергетика ки дар давраи санҷиш ошкор шудааст изҳори нигаронӣ намуда барои пешгирӣ ва пурзур намудани назорат дар самти шабакаҳои барқ андешидани чораҳои мушаххасро зарур шуморид. инчунин иштирокчиёни дигар низ тибқи масъалаи рӯзнома баромад намуданд. бо қарори шӯро ҷиҳати таъмини риояи қатъии қонунгузорӣ ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши парвандаҳо, саривақт пешгирӣ ва ошкору бартараф намудани қонунвайронкуниҳо дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Хайём Ҷураев ва Шоҳусайн Солиҳов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тасмим гирифтааст ки боғи ба номи Абулқосим Фирдавсиро пурра аз навсозӣ кунад. гузориши ҳамкасбони мо Далери Бозор ин мавзӯъро идома медиҳад. таваҷҷӯҳ намоед. дар пайравӣ бо иқдоми наҷибонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки тасмим гирифтанд ки баъди китоби тоҷикони алома Бобоҷон Ғафуров ҳамчунин шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ низ чоп ва ба ҳар як оилаи тоҷик тақдим карда шавад
مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن نیز تصمیم گرفته است که باغ به نام ابوالقاسم فردوسی را که در درآمدگاه شهر پنجکن واقع است پور را از نوسازی نماید. امروزها کارهای ساختمانی در اینجا با مرام پیش رفته ایستادند و بعد چند اینجا به یک مکان زیبا و همین گونه موضع جالب و دیدنی بهر سیر و سیاحت ساکنان و مهمانان و سیاحان خواهد گردید. در دوران استقلال با راهنمایی و ابتکار پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت ارجگذاری و بزرگداشت فرزندان برآمند ملت کارهای شایسته انجام داده می شود. دستور پیشوای معظم ملت درباره نشر شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی و به هر عائله تقدیم نمودن آن از جمله این ابتکارات وطن دوستانه به خاطر تقویت خوشناسی ملی است. به این مناسبت و جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی کشور مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن برای از نوسازی گلگشت و مجسمه ابوالقاسم فردوسی که در درآمدگاه شرقی شهر جایگیر است تصمیم گرفته است. طبق لایحه انگاروی بنیاد باغ فرهنگی و فراغتی ابوالقاسم فردوسی در برش خیابان رودکی در کوچه سعدی شیروزی شهر در مساحت 7600 متر مربع با طرح نو پیش بینی شده به نظر چون اسباب موسیقی تار را میماند. باغ از میدان پذیرایی آغاز شده بینندگان توسط دروازه محتشم با بلندی 8 و درازی 14 متر وارد می شوند. راهروی اساسی باغ با پهنای 8 متر و درازی 75 متر با نقش و نگار ملی از سنگ‌های آرایشی وطنی گلچینی شده از درآمدگاه باغ تا به میدان طول می کشد. در لایحه بنیاد میدان دوره شکل با حدود 30 متر و ستون‌های گران حجم بلاردار با روی پوش و سنگ‌های مرمرین وطنی به نظر گرفته شده است. بالاتر از میدان مذکور مجسمه ابوالقاسم فردوسی با بلندی 5.5 متر قامت می افرازد. بلندی زیرپایه مجسمه 6.2 متر بوده با ستون‌های زیبا با طرح تاریخی و نوشتجات ابوالقاسم فردوسی با 2 زبان پیش بینی گردیده است. در پس این مجسمه دیوارنگاره‌ها با بلندی مختلف با درازی 34 متر برلیف نگاره‌ها از نمونه‌های صحنه‌های داستان بی‌زوال شاهنامه و اشعار شاعر درج می‌شود. از قسمت چپ مجسمه باشد مجسمه از رمز رستم با سهراب از داستان همنام شاهنامه گذاشته. در قسمت دیگری باغ 2 هیکل اسب سمن چون تمثال اسب رخش و دیگر اسبان جنگی در این اثر بی‌زوال تصویر شده گذاشته می شود. در اطراف مجسمه فواره‌های زیبا با نشستگاه‌های چوبین مرمرین و صحبتکده بزرگ مرمرین برای قرائت شاهنامه یعنی شاهنامه خوانی به نوبت گرفته شده است. همه این در مجموع یک انسامبل یگانه معماری فرهنگی معرفتی را تشکیل می‌دهد و با بنیاد آن بر روح بزرگ مؤلف شاهنامه بی‌زوال چون تمثال دوست داشتن میهن حفظ مرز و بوم مقدس آن بالا بردن احساس خودشناسی و وطن دوستی و خدمت ماندگار پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در راه احیا و بزرگداشت تاریخ قناعتمند ملت ارج گذاشته می شود. برنامه را ادامه می دهیم. با اشتراک کارمندان کارخانه و تشکیلات و مؤسسه های تعلیمی در باغ به نام کمال خوجندی شنبگی عمومی خلقی برگزار گردید. در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و راهبریت عالی کشور برگزاری شنبگی ها و اقدام های آبادکاری به حکم عنعنه‌ای نیک درآمدند. امروزها در تمام ساختار و مؤسسه های شهری پنجکن شنبگی های دست جمعانه با شکوه و روحیه بلند برگزار می گردد. سهم گذاشتن در آبادانی وطن، حفظ دستاوردهای دوران استقلال و ارج گذاشتن به مقدسات ملی وظیفه هر یک شهروند سالم فکر به شمار می رود. با این مقصد در باغ فرهنگی فراغتی به نام کمال خوجندی با اقدام مقامات اجرایی و حکومت دولتی شهری پنجکن و اشتراک تمام کارخانه و مؤسسه های شهر شنبگی دست جمعانه دایر گردید. معاون رئیس شهری پنجکن پروینه نقیبی در شنبگی اشتراک نموده قید نمود که این شنبگی بهر آبادانی شهری پنجکن خیلی مهم است و همگان اقدام گرفتند که در آبادکاری شهر سهم گذار باشند. کارمندان کاخ لایق شیرالی در این شنبگی دست جمعانه اشتراک نموده عقیده خود را چنین ابراز نمودند. من طاهر یوسف کارمند مجموعه فرهنگی کاخ لایق من 12 نفر کارمندان کاخ لایق به شنبگی برآمده من این علف دوریده ساگیم جویبای ها تازه کردیم نهالهای سفید کردی ساگیم عموما ما با کارهای آبادانه سهم خود را گذاشت ساگیم در آینده کوشش میکنیم که با همه شنبگی ها و اشتراک کنیم.
инсон дар рӯи замин сарчашмаи тамоми ободӣ, озодӣ ва пешрафтҳост. маҳз бо заҳмати самимии инсон муҳит тозаву озода нигоҳ дошта шуда зиндагии солиму мутаносиб таъмин мегардад. ҳифз намудани табиат, нигоҳдошти покии муҳити зист ва гирду атрофи шаҳр на танҳо амали ахлоқӣ, балки масъулияти шаҳрвандии ҳар яки мост. имрӯз чун анъана тамоми сокинони шаҳру деҳоти панҷакент барои тозаву озода нигоҳ кардани гирду атроф ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шанбегии умумишаҳриро дар боғи ба номи Камоли Хуҷандии шаҳр доир карданд. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз тамоми корхонаҳо, бахши фарҳанг, китобхонаи марказӣ, кохи фарҳанг, маориф, тандурустӣ ва дигар корхонаҳое ки тибқи рӯйхат ба шанбегӣ ҳузур доштанд ва зиёда аз 500 нафар иштирок карда тамоми кӯчаву паскӯчаҳо гирди атрофи боғро аз гулу хазонҳое ки шамол овардааст тозаву озода карданд. баргузории чунин шанбегиҳо ҳар як сокини шаҳру деҳоти панҷакентро тақозо мекунад ки бояд мо барои тозаву озода нигоҳ кардани шаҳру деҳотамон кӯшиш ба харҷ диҳем ва ҳамроза пайваста кӯшиш намоем ки шаҳрамонро тозаву озода нигоҳ дорем ки сайёҳони зиёд меоянд ва аз тозагиву маърифати баланди шаҳрдории сокинони шаҳру деҳоти панҷакент бархурдор бошанд. дастаи саразми шаҳри Панҷакент дар майдони варзишгоҳи шаҳр бо дастаи рангони ноҳияи Рӯдакӣ қувваозмоӣ намуд. санаи 8 июни соли равон дар доираи мусобиқаи дӯстонаи футбол бозии ҷолибе миёни дастаи мизбон яъне саразми шаҳри Панҷакент ва меҳмон рангони ноҳияи Рӯдакӣ доир гардид. ҳарчанде ҳар ду даста бо тамоми нерӯ талош карданд, бозӣ бо натиҷаи мусовии 0-0 анҷом ёфт. дар тӯли 90 дақиқаи пуршиддати рақобат лаҳзаҳои ҳуҷуму дифоъ пайи ҳам ҷой доштанд. ҳамлагарон имкониятҳои хуб барои кушодани ҳисоб доштанд, вале ҳимояи муназзам ва дарвозабонҳои ҳар ду даста ин шонҳоро барбод доданд. махсусан дар дақиқаҳои охирини бозӣ дастаи саразм кӯшиши зиёд намуд. ҷолиби дигари мусобиқа дар он буд ки дастаи саразми шаҳри Панҷакент дар мавсими нав бо либоси дуюми ҷадид ба майдон баромад. пироҳан бо услуб ва ранги ҷолиб диққати мухлисонро ба худ ҷалб кард ва дар саҳнаи варзиши маҳаллӣ як рӯйдоди ҷолиб маҳсуб мешавад. бояд гуфт ки бозиҳои ояндаи дастаи саразми шаҳри Панҷакент санаи 15 июн бо дастаи Сомон дар шаҳри Данғара, санаи 20 июн бо дастаи Ваҳдат дар шаҳри Панҷакент ва санаи 29 июни соли равон бар зидди дастаи Масчо мусобиқаи футбол доир хоҳад шуд. барои бозингарони дастаи саразми шаҳри Панҷакент дар бозиҳои минбаъда бурдбориҳо хоҳонем. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.